I čas smo ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Ja nisam odavno snimao Minecraft preživljavanje i zato sam se preselio na ovaj ovdje mali, našao sam ovo lijepo mjesto. Napravio sam ovu kuću na vodi. I tu imamo mašina koja proizvodi kamen. Ovdje imamo dva bunara, da kažem. Ovdje imamo farmu pšenice. Imamo i kruha, dosta. Nisam gladan, dobro. Ovdje nam je rudnik. A ovdje imamo životinje. Imamo dvije kokoške, dvije krave i jednu ovcu. Ove dvije krave. Sad da uzmem još jednu pšenicu. I eto, sam htio da vam kažem da sam se preselio i vidite ovdje u ovoj kući što nisam još išli. Nimalo. Tu i tu. Tako. Sad je već ljepše i sad ćemo odspavat samo. Nisam snimao, ali sam i kopao dosta. Evo vidite, tu imamo 3 irona i to svakakvih stvari. Imamo ovdje i lave i vode. I vidite, full iron sam. Imam alate sve od irona. Sad ćemo samo uzeti zombija. Ono sam ja napravio kao nešto fontanu od lave. Malo sam se zezao. Ovdje me nervi. Tako. Sada ću dole da vam pokažem. Pronašao sam 2 mob spawnera. Znači 2. Sad ćemo siđemo do dole. Evo vidite. Ovaj kamen je uvijek na mom spawner. Ovdje je bio spawner zombija. I onda sam ovdje vamo otišao. Nije bilo ničega. Pa sam se vratio i gore pravo otišao. Vidite. Ovdje. Ovako. I tu sam našao i još jedan spawner. Vidite. Spawner paukova. Pa sam otišao dole i našao lavu. Da, lavu. I obsidijan. Ovo ću sad samo ovdje ima i uglja, ali ne trebamo kod kući. U kući baš dosta uglja. I sad ćemo malo kopati ovdje. Znači, nam prebrzo kopa. Znači, mi uskoro trebati novi, pošto nemam kod sebe krampa. Pa ćemo kopati dok nam ne pukne kramp, pa ćemo onda otići gore. Imamo žicira. I ko što gledam ne sjećam baklji, a nema uglja, nema. Još jednu baklju imamo. Za sad jedino što sam našao od ruda je iron i ništa više. Što sam našao.
ovako nam je kramp. I imamo i takviše baki. I idemo kući. Kućmina, sad idemo sad gore. Izvinite ako se malo nakašljem u videu. Znači kad sam se preselio, ovdje sam imao, ovdje mi je bio krevet, ovdje peć, još jedna peć, ovdje crafting table, neki test. Pa sam se onda preselio, sam onda napravio kuću. Nisam htio da vas maram dok se selim, vidite tu cobblestone generator. No super, imamo ove dvije, sad ćemo spariti ovamo krave. Tako. Tebi i tebi, tako. Mali, kaš mali, tu. Brš. Nećeš. Tamo sjemena imam. Okej, super. Često. Tako na kosu stoji. Više neće moći čuvati. Hoće. Super. Ko? Šta ćeš? Ovdje. Trebam se napraviti još... Trebam napraviti još 3 česta. Može i drveti. Malo sam drahta uzela, još jedna vrat može. Ova epizoda neće biti baš duga, bit će možda jedno 9 minuta. Neko prošle po 15 minuta. Zato sam došao sa treninga, bolje rečeno sa utakmice i umoran sam i ne snimam se baš nekako, ne znam. Okej. Moram napraviti 3 česta. Koliko moram? Taman 3. Tako. 3. Tu. A s ovaj god neće moći otvoriti. Znači, da sam sada vežu. Okej. Ovdje ćemo držati bespotrebne stvari. Okej, hranu ćemo posebno, rude ćemo posebno. Ovdje ćemo biti hrana. Sad ću malo hljeba, sad ću pšenice. Tu, evo jaje. Sad će im biti rude i alati. Tu. Nemam ništa od alata viška. Model česti. Vidjam se ako čujete ovo. Što neko pokušava otvrt vrata, to je moj brat. Okej. To je to.
I eto ljudi, to je bila to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!